Ranwatch na. Thornway. 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 Iyang kasadelia. Rakacho warastachanan programen rawach nan Thornway. Programen gabese way rakap way ragasampalakan. Nawi wiyaw tagan wiyaw nan win Thornway. Area mo nachpan pachoyo nan programen gabese ranwach. Egonem yan walian kichti o chiyang kawiyach nga sakaranwa o kibwani. Yon mananwa o rakso kon Thornway yu. Walapan kurinsanan kan ko. Wan kasawal maglakan nanalaknan kanyay ko. At chumwal wow choro ran piltoket. Sawal maglalakan chorus ng Peninsya Momotso government. O kachiwan wan ki sawal marchon way yung sak. Ranwatch way sawal man kyan sa umaw chalan kachin kasamo. Wali event organizing committee and liberation day barrier day sa tuwaw. Wan so such man kachiwan lukat. All kasampal Riyaman Watch. Ong nan programen kabese Ranwatch. Iran katan kasaleta ira kasampal. Mera kachaw ki nan men kay Ranwatch. Kailangan program director ay ban Chiang Kia tuwal sa kalatan kay Puniyaw Wow pangkukuran na raksaw ko ang Thornway isa nangkin ko nanalan ko ligan ko nangkanyay ko o yung aki Thornway misip sa batunan station rangot ko yung masansan sang program director at ban kapiyatak kapkapese irakan kasantikan memiyaw ng Liberation Day te ranan mo yung mga higit isip tuwaw. Sansan na ranan mo yung mga higit isip tuwaw apang bilwiyaw na September isip yung sabal mo tayo ran. O rekan mo siya masyong kasasaleta yung maban apang pit rano o sabi pa siyang kasaleta option kan tututong an organizing committee and Liberation Day kumutungkan na TTR bagang uyang o kumutungkapkan na pintaan patay o mamiyara toro sa papil kapatay Kalanganan ko mo Mr. James. Ero po siya din kakta yung nanti sa chikpin oralabakan mo kong kasalitar. Kumay ka sa kareto yung Thornway Ranwatch. Yat may kasantiyar kasarawi ben ranen mo yung mga tarwatch pan uyawi. O wasakan may wayo kamatong pan uyawi ye. Kailangan program director muwat kanya magsapat siya sa kanilang wawan na siyang agmuwi. Pagwayan sa pangala, pita ko kasarawiban, takawaban ranin mo yung wow kinuyawi ng parang koros ng sumbong September o parwatch kasarawiban ranin mo yung mga rekat isip tuwaw pawayawin ni Yesi ng sumbong September isa kayo ng Nosin Changshan. O irep siya chipkan na kitata wasakan na ewo kamatong pang uyawiya sansanatan ang ire aralang kasilu and program. Kalanganan ko mo Mr. Chua. Wala ko mabikagan tulaw sa kareto yung Thornway. Kirailakan nawaya siya committee na wali sa pagmatsayranan mo yung mga tarwatch. Kalangan miskaliyo organizing committee chuba na raso ngayon sa Malaro o John Committee Militar o Yitch Chowakan. May chairman ng Parwatch Mr. Castor James, Vice Chairman Mr. Mikael Loyola, Mr. Ramsey Chawab, may Secretary o Subcommittee kay Kukutar, Imayangaki Sports Subcommittee, Mr. Patterson Hanson, Chair. Subcommittee in Ceremony, Mr. Santos Apram, Chairman.
Subcommittee Logistic may Mrs. Perno Edson Cherry o Committee Media may Miss Sweeter Calio Uya Chairperson. Ibang pitulacho o KPS maranray lakan na committee pilatar po na kwali ewo kamatongkan te competition manager kan. Manager kamatong baseball ye Mr. Toshio Akanaka. Uya manager in softball te umboy laut ye Mr. Strickson Hansen. Manager volleyball ye Mr. Joa Paul, o Uya manager in swimming, the CIM Pub, Mr. Derek Daniel. Uya manager in basketball, Mr. Ramsey Joa. The manager in table tennis, Mr. Lochis Seneris. Uya manager in track and field, the CIM Changachang, Mr. Renti Terminaro, o Uya manager in micro all around, Mr. Daniel Edgar, o Kim Sekula, the manager in lawn tennis, Mr. Ron Edsel. Kalanganin ko mo Mr. Chua, Eriak matula Chua Vilkabesa yan Chuan Wayne Ponpey, kamatongkan meteteyar, mebanuyawranen mo imoriyag di sa tuwaw, o way kan no nabetar kwen pachien kamatong pukach. Kalangan Program Director, Committee in Parwatch, Mensagare ko way makamatongkan meteteyar bang uyawi nan Parwatch sang ni ach aletier sport checklist kan sang way kan ni aray kamanalar kamatongkan merapayang pachkiyang way chay kan nan ranin munwaw riyagiti sektual. O yet eten kamatongkan meteteyer siya changachang te athletics o yawi nan pongpay track and field nan winnets talonyer siya yakyu te umpoy chikichik yawi tiny baseball field basketball olodi yawi pongpay public gymnasium volleyball olodi mebilbang yawi Pompey Public Gymnasium yakyu umpoy laut the softball o yawi Spanish Wall softball field siya lawn tennis yawi Pompey tennis courts nan pepper siya table tennis yawi Pompey Public Gymnasium micro all around o wasa siluwa bang yawi swimming pool, Spanish Wall Park o Litakita. Siya light o bang yawi takachik. Siya pokmachocho the weightlifting o bang yawi Pompey Fitness Center nan pepper o kimsekla siya bump up o bang yawi Pompey swimming pool. O way kan nauna badar yang pacer kamatong Parwatch di yang aki way metalenim way nu way kecil way sokes way net o tagay pengala Kalanganin ko mo Mr. Chua, pili uran kalalagak makanayan Chuan Wayne Wangi, kakaksan sa long Chuan Wayne Yaralak, Namya kamatong kaptan pachien sa kulmasyeranin mo imuaw, Parwatch Mr. Chikumuyawi nantarakan betachana. Kalangan Program Director, o Committee Patuan Tunggatar nan Parwat, kamatong ong agai syarikan me tumanan kianan tunggu panmi, ab syarikan me patpatuan high school. O kamatong mesya bukat panayam tuwa, tamatang track. Kalanganin wala ko, Elesalari Chimalaban Kalalabak, Kapoyaki, Programin Kabesenan Subsache Kasampal, Mona Cheban Kairala, Mira Choro Kasampal, Machon Way Konelan Wangi,
Kalalabangkan Australia na much malain so much. Kalangan program director ay cungal ira Choro Riau KU committee Barwatch mengkongki kan misai kince kecilong sa pemarai sport checklist kan aran kur mararata o kecilong niya sukar waru. The sports checklist kan kapupukta ni option sports may paspacho tolonyer lumayo sin changa-changa. Karayaw mamie iran kayo naman may pitata kasantipan organizing committee at ran mo yung mga reagit isap tuwaw akong akar telefon number Silu Riau 0 Wano Riau Isuan. Kalanganan ko mo Mr. Chua, ko mo Mr. James Rachoror. Kailangan mo yung pwede uyay na kayo and tatawag ng paret. Ay babil kiyang te piluka way pakon ng kat yonan nos tapos ang kamutang kan masang saler kawopen ranan mo yung mga origidesik tuwaw and bilkak puweta o may patuwan pilukwatan sansan unan program kan mapan patuto apisitik pentatong kan mapan yang pan bilsansan Kalanganan olo ko, kalanganan ko por karos. Ay image makayang sa kalar sa machay program ng kabese ramwatch ng Tonpay. Sebab siya lugar siya kupuragan ng kachin sa bali Radio P6CH o ng program ng kabese chikan meban kan kao na katamor kalangan o kasaderye.